workshop bia ne one ne assistant ne deputy ni nyina na omo movie industry omunya hwe man omunya hwe I'm saying omunya hwe man workshop I see yema untrained professionals I work industry no ebetima hunu adwuma na aboama movie na koso no mo de adane cars na say sika ni nyina nka mo boa no na mo de ye workshop ma enkofo hunu nimdia enka moaye muso ya na mo sere kuma wufo mu movie nya fe omu ye say we na we say animation ni woni ma enkofo eye wo movie mu no mo nya workshop ma abrofo mu gada abrofo bi empe ayi grant ne de bi nye ma enkofo osua nim de emfa mo movie industry no mo check us mo titi mo de papa mu ba industry ni mu Matilda science ni eje ko ne kofo say me support 2 MPP party ben na aboa movie industry party ben na aboa na mo me de me maka me say me meja hihyi binom eja be hihye nkofo bi wo movie industry no ini koko warn your members 5-pack for no mu hwe mu ye na obi ankwa ankoje car ye policy about peja movie industry no enye cars ye policy ye film bill ene ko Nigeria ko ye si film village amount film village worth of millions of dollars and a president ni amount so ya na president so ya me nya me hwe na me hwe le wen mo ni we movie o hwe bi president o hwe bi e de na aye de aboy o ma mi wu ye nye actors na di wachi ko aye se na ye ofe e de na aye de aboy cars no mo de mo hwe mu ye movie industry ye neutral ye nye party eti mu nya party sem na mo de movie industry ni ye no na time tan bon mi gusu a me say can list no me start gusu e can list no na Roxy wo do your party sema miracle from the oyeden sa papa ne de mamon kanasem enyo no anka movie industry no kagu sacrifices our ye ansa na movie industry ni gina no men fa wasem call so Roxy wo kwa direct movie say Roxy Isaac Roxy now so we PR ma ajaku no movies yes say who ni movie director movie be also your director movie papa ben no director wanya o party se makoje o car na musika mo di party echi a mama fa miracle di mram miracle films osaye ye ya nyina ya me ense ni din waye bi single handedly no waye bi stars awa produce wo mu e wo Ghana ha no waye bi ono ko ka hu bi na some of us yetimi better TV so e kasa ono ne training yen waye bi men for asem nko for party sem no men fa nko na so e kra nya kumase for no a kuma wood for no a mo de politics ss mo ho no mo di mo watam rough mo di mo watam threaten mo ho no mo gum ho anum ase ya pega 120 million ka abrew ne ye de tete montem ya ma obi pajaro odi president achi wanum na egu ase ayo hu cheap actors mo amujeje cast nya mo ye cheap 120 million ka cheap mo ye cheap actor bi akoje pajaro ene odam omo ba o ma hu se mo ye cheap nti muni value nti ya tam 120 million ka ne de abrem ena mo tete montem na mo kokom ho manum agu ase de bia ebe wo mo so ye besi muso a mo de politics be say no na movie industry the politics say na enka wo benya bi ye politics no ye de say na enka wo benya bi ye
nka president ne ne minister o mon kire se o se movie ni kofom nti yempe kwan bi e be fa so a ye be pagya no bio na ya boa mo marketing ne de na problem na ekoso eyi mo direct movie no eyi no yenhwe ne yempe workshop bi nyema wo mu no mo ntimi nye ne ye hu se oh president yi dwene ye ho o pa do wa campaign ti wa be ban car 120 million car Jennifer be di na chi ena ho so sebi wonnwene nkwa akire ndwene future generation muti waje movie director papa dokno asare bedi ako ko gina radio so NDC aban amagana ye mremre me de 10 cedis ko to dokno 50 na say ena no mu pen kofo ato agu eni ehu so ye zoom lion ena ma 10 cedis e gikotugu okoye na onu abusuafo mu kodi ye semhunu akwa na emetema no kra ye ton dokno 10 your friend say 10 cedis makumako 50 Ade asabeli ako you don't think far are you thinking madness how dare you aboa asabeli ako mugum ho anum ase pa mugum ho anum ase o de me de besi ya na movie industry no mu ntimi say no da because ye wom ye da so wom ye hini ye furu manyina ahyem ye hwe mamon say no me jana ya akosoro me manemra from ah Jesus Christ erade tuankofo bi ka man why tuankofo bi ka ententem